Dobrodošli. Hvala vam što svojim srcem i vizijom doprinosite miru u svetu. Zauzmite udoban sedeći položaj i počinjemo sa jednostavnom tehnikom relaksacije Heartfulness. Kada se opustite, vodit ćemo vas kroz Heartfulness meditaciju. Meditirat ćemo zajedno u tišini kako bismo osjetili mir koji izranja kada pažnju usmerimo ka unutra i uronimo duboko u srce. Meditacija će se završiti kada čujete to je sve. Nakon meditacije molimo vas da ostanete da sedite u tišini i obratite pažnju na to kako se osjećate. To će vam pomoći da osvestite i usvojite to što osjećate, kao i u širenju atmosfere mira koju stvaramo meditirajući zajedno. Sada počinjemo. Sedite udobno i nežno zatvorite oči. Počnite od prstiju na nogama. Promrdajte ih i osjetite kako se opuštaju. Zamislite kako se umirujuća i isceljujuća energija uzdiže iz središta zemlje do vaših nožnih prstiju, stopala i članaka. Potom se penje do kolena i opušta vam donji deo nogu. Osjetite kako se isceljujuća energija penje duž vaših nogu do butina i opušta ih. Sada duboko opustite kukove, stomak i struk. Opustite leđa. Osjetite kako su vam cela leđa opuštena od sedalnog dela do ramena. Opustite grudni koš i ramena. Spustite ramena i osjetite kako sva tenzija nestaje. Opustite nadlaktice, podlaktice, ručni zglob i šake, sve do vrhova prstiju. Opustite vratne mišiće, i usmerite pažnju na lice. Opustite vilicu, usta, nos, oči i uši, mišiće lica, čelo. Sve do vrha glave. Celo telo vam je potpuno opušteno. Sada proverite još jednom od glave do stopala da li je neki deo vašeg tela još uvek napet. Dozvolite isceljujućoj energiji zemlje da opusti taj deo. Kada budete spremni, usmerite pažnju na svoje srce i ostanite tu. Osjetite svetlost u srcu.
Sada ćemo zajedno meditirati. Pretpostavite da je izvor svetlosti prisutan u vašem srcu i privlači vas da uronite. Lagano se opustite u tom osjećaju. Ako primetite da vam je pažnja odlutala ka drugim mislima, nemojte se boriti sa njima niti im poklanjati pažnju. Samo ih pustite i ponovo usmerite pažnju na izvor svetlosti u srcu. Uronite dublje. Ostanite uronjeni u srce dok ne čujete da je meditacija završena.
To je sve. Ostanite zatvorenih očiju još neko vreme i uskladite se sa prisutnim osjećajem. Sjedinite se sa mirom koji ste doživjeli tokom meditacije. Sada zamislite da se taj mir širi prema spolja, prema svima i svemu oko vas. I da ispunjava ceo svet. Kada se osjetite spremni, otvorite oči i nastavite da uživate u ovom iskustvu. Hvala vam što širite mir u svetu.